Kini kedai kedudukan Meghalaya bagi pedang subhai pi baro cakatup kubor mentah kejanmin. Shuan pai jiki kubor ki babnya gini pecuai ki mat pekongsan. Menteri Rang Badu Keriu Narendra Modi ulah pelat pajba ia pun teli ki kampen roy haki jaka babun ki pai riulum Madhya Pradesh. Lapan kutno ia ke Lempung Jingalang jongka International Water Conclave dah ke pelat ia ke Shelong Declaration kakular bantre nak kebentar kalawai ke babha ki priu haki jaka lum. Pamsmai u Justice S Vidyanathan Kumu Chief Justice ke Meghalaya High Court. Lanang penyiar yang kecing tray kam jangka Ayushman Bharat Scheme syadu kinong tray Asha Bat Aganwadi. Bat ke Sarkar NDA balalam kemat da Unitish Kumar ha Bihar kanhap panmat ia kecing tunjuk bor hayeng dorbar tauan na syai kesni. Ki kubor ki babnya. Menteri Rang Badu Keri, Narendra Modi mentakasni ulah pelat pajba ia bon teli ki projek penroy ki basyongdor kembah nyo hajar lai spaklor tingka hajabwa ke badai ke distrik basyong snong da ki pat riulum jangka Madhya Pradesh. Modi ulah IT yakini ki projek bar ulah bo mau nongrim na ke benta bon teli ki kam ki bayaha pat ki pat riulum kathan. Menteri Rang Badu Keri ulah samru ikapisa ke baai manlau benai jongka ahar anudan hapo jongka ahar anudan yojana syakumba ar lakmut ki kintai ki balong ki nong yok mentoy. Modi ulah sam shilak nyapusan hajar teli ki jingtho ki biadai pat ka hok jong ki nong yok mentoy nakaswa mitwa scheme. Menteri Rang Badu Keri ulah pharu ikapisa ke bokot sanpusan glor tingka syaki sanspa sanpokhandai teli ki snong hapo jongka Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana. आपका सम्मान भी और आपका विकास भी ये मोदी की गारंटी है। आपके सपने, आपके बच्चों के नौजवानों के सपने ये मोदी का संकल्प है। Lapan hap perdana ia ke Lempung Jingalang ke bala sawab ha kini kisni mentah jong ke International Water Conclave hinen kisni sajan ringkat kisembo perkhan uplang ujar ngambha hakathan chatai lamingi Henry kene kala ban omne Islam ladangim syem ia kesien jam ban le AA hakabayadei bat kecing kala jong ke Mariang kalong kecing keren jong uwei unong yeshim benta na Arunachal Pradesh. Chief Secretary ke Sarkar Jilla iba DP walang ila banjur halor kajing don kam ba omde man klen ya kajing du ha kapayadai bat ka transmission bat distribution ne kajing penmi bat kajing sam kababun sien laju klet ya ka ha bakran ha kajing yalang iba walang ila penpau ya kajing snow diau halor kajing bam don kajing hikai ki babyang ha ki rukom ban penkhut ki jabo bat kumju ru ban penne pensa ya ko ha ki kot pulih. Hadian jong kajing keren jong ulah pelat pajba ya ke Shelong Declaration ke balong ru kum kajing smai bantrei na ke benta banwanra ke lawe ke babha na ke benta ki bre ki besyong basa ha ki jakalum. Working together towards a common cause, there has to be a proper grassroots connect. Officers from different departments need to go to grassroots. We just can't sit in forums like this and sit in the secretariats, sit in the directorates. You really need to go to the field, to the last mile. And that is where actually you learn about the challenges. That is what you learn about the various issues when it comes to water management. Justice S Vidyanathan Ulabam Smai Banlong kum Chief Justice Jongkayeng Kashari High Court Kachala Meghalaya ya kabalapan Pam Smai ya da ulat Kachala Ufagu Johan Hadorbar Hall Jongka Raj Bhavan Mentakaski. Ulashimti ya kanikakam hadian Jong Chief Justice Sanjeev Banerjee ubala Shongthaj Menchem Snem ha ubnai Naiwing. Justice Vidyanathan ulatre kum unong bishar ha Madras High Court nado ubnai Risau Arhajar Khatlai.
Kedai ke kubur ke basnu tenan hakaba on ya ket ai jing kentup no ya baro ki nong trai Asha bat agan wadi hakari hapo jong ka Ayushman Bharat scheme. U Secretary Katnat Health and Family Welfare u Apurva Chandra u loong ba ka Menteri Katnat Platingka jong ka Sarkar Pedeng. Kala penbena ya kene ka rai hakador bar mang tingka. Da kene ke sin jam ki nong trai Asha bat agan wadi ringkat kitu ki bayarap yaki bat kumju ru ki bahayeng hasem jongki kinyo ya kajing rapisa bapha sumar hadu san lak tingka kajing tmu ka long ban pentrai kam ya ka ne ka scheme hakashi tarek ulber menta usnem bat ka sarkar kala shem ya kajing tip lingba u adhar na ka banta ki ne ki nong trai Asha bat agan wadi na ki jala ba pher Under the guidance of the Honorable Prime Minister, the Finance Minister announced during the interim budget a very important decision to include all the ASHA workers, the Anganwadi workers and helpers in the Ayushman Bharat scheme, which will give them the benefit of free health cover in hospitals up to 5 lakh rupees for themselves and their families. This is a very important decision because, as we all know, these were the frontline workers during COVID, and they are also the most important workers for any of the health programs because they are the people who go out in the field, motivate our citizens to come forward, look after the health of our children. So they are the most important aspect of our health system. Kakanhon Jonkari Boy Tourism and Developmental Forum. Kalapan long ya kajing yat kijat ha kajing jengai kabasan kilometer hinen kasngi da kajing tmu ban penbanana ya kajaka jungokai kaba itanan kabadan hapdeng kalau kentang jongkarat nong lingdo hari Boy district ya kabalatip kum kapna kendeng. Hang ni judan kakrem kabaken kentang bat kabasyong basa daki lambin ya kabalatip kum kakrem lambin. Ha katay kasngi lasaki ya kajing shimbenta jongki brio na keleng. Bat keladon kajing nduk lang da u menteri katnat ki kam jungokai iba poling do ui MLA kanong po iba meral bonds bat kiwei haba ai jingkren ha kajing lang iba poling do ilapen pa bakladon kajing sedang ban kala ha kajing mut jing perkhat jong kinong shong shnong ka Meghalaya ha ka babo na ki prieu kila sedang ban pai shaki kam jungokai kum kalat ai kam ai jam ha ka jaka bakin iwat iki kam sarkar ne banti yaki marpo khando MLA iba meral bonds ila kentu yakinong shong shnong bakidei ban long ki bapriang subha yakinong wan jungokai namar ba kidei ban sngo ba kidei maki ki ban yara ban kenti yakakam bat kalat ka mai kaji Sarkar lani haki mining kerana kabangi on ka extractive economy kabangi syuklong ni susai ka liban hendai mentangi keren ya ka sustainable development kabalong ka development kabala patne slam kaba nakaway kapateng siya kaway kanang kiyo kayo kakot kakhi kakamay kajongi. Menteri Rangba Kejala Bihar Nitish Kumar unha panyo ya kajing shania hapo kayeng dor bar thauan kejala la shai kasngi. Kikam san hima hapo kanong ba jong kejala kila khigwin haswa bandon kajing ya tunju bor. La penlong ru ya ki papun ki lang jong ki MLA da ka hai koman jong ki seng san hima na kaliang persya bat kaliang sencharu kumju. U President ka seng JDU ban ubalong ru u Menteri Rangba Kejala Nitish Kumar ula penya ya kajing lang jong ki MLA ka seng. Kaseng BJP bat kaseng RJD ru kila penlong ya kajing lang bat ki MLA jongki. Ka batch peningkong jongki doktor ki badang shen kila penyaso bat ka PA Sangma International Medical College and Hospital PIMC banwan ha ka University of Science and Technology Meghalaya ane USTM kalala ban penlong ya kajing ya pleu jingmut ka basaiso halor kajing rakhe ya ka first orientation program of founder doctors kila penkre ru ya ka rukom traikam na ka benta ka medical college ya ka program la penya de unong yo khusnam Padmashri u Dr. Sarbeshwar Saharia Pro Vice Chancellor ka USTM haka jinga don ringkat jong u Mahabul Mahak u Chancellor jong ka USTM pat kiwei haba ai jingkren u Dr. Sarbeshwar Saharia
uloong bakania ka Medical College kat om shania tang haki samla puli nakathan Henry nakari ba marjan ru kumju kaseng terik insaf kepada kaseng san hima jong menteri rang badu perim kari Pakistan Imran Khan kalal penlong ya kajing ki hakari barok kawai katba kari kadang up ya kajing kmi lenti ya result jong ke election chakayeng dor par thauan kari kaseng PTI kalakintu ya ke election commission jong kari Pakistan man penbena ya ke result bapura hakapor shiteng miet kumjuru ka PTI kalakot ya ke jingaki menta kasngi ha McPherson Square ha Washington DC United States of America da ka bakenno bakadon ka kam thok kam syukor ha kurukom thevut la play ka football academy lane ka shlem ai jingikai ha ka liang ka jingile kai football ka bala ai kerteng Bright Star Football Academy ha New Nongston na ka benta ki riu it football da ka ba jingthmu ban penyo ya ka rensan na ka benta ki samla badan sap jong ka than ban kintie ka sap ka phong bad ban penya chaprang ya ka jing song tana jongki ha ka jingile kai sport ya ka ne ka shlem ai jingikai la play da uba S Rashir ubadai urang ba shnong jong ka New Nongston haba ai jingkren uba Rashir ulayaro ya ka sen jam trekam bad banjur halor ka jing longkong san ka jing le kai sport ha ka ban kente ya ka rukom em ka bashat paklan bad batibrio to play hab leng ki samla segini gedang kena ki school ka bakat no namna bantip dia kata te ngin habu atli kitong kawe kedai kene ka extra ya kene football piap sim ya ka jing pule te lada don kano ka jing ka bayade bat ki ba piwat gran wat nakabenta kane ban pensan ya kane makloi ban ai kino kikot kum ki on osi nakabenta banyak ya kane syapran ha ka jingile kai cricket ka jingile kai final jong ka under 19 men's ODI World Cup hapdeng ka India bot Australia kalayat chaprang ha Benoni ha South Africa habajiat pantiet ningkong hadien bala job ya ka jing kenting pisa ka Australia kalabu ya ka thong ka balong arspa sanphulai ran na ka benta ka India u captain ka kenhon u ude saharan ulayalam ya ka kenhon ka India da ka jing thmu ban thau history banra ek nam ladu hakasin ba hanriu haka limpung under 19 World Cup ke India ka badai ka ladu haka World Cup ka baladam kalayo ra bontam ya ka nam ladu mentapat ngene pet ya ka jinglong jingman ka sun beneng ha shilong ka jingshit ka long khat khandai pon iwe degree Celsius bat ka jing kriat ka long 100.3 degree Celsius ka jing ngem ka haw haw ka long sapu saw na ka shi spa men step bat san phwe na ka shi spa jan mien ka sun beneng kan rkhyang bat don ka jing tap lo khando ba mulu mala hakatu kat ni ki jaka shobon poi jaka bakut jong ka thuk khubor ngene pet yang sai sien ni ki mat pakong san Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ulah pelaj pajba yang pun teliki kam tenroi haki jaka ki popun ki pat riulum Madhya Pradesh. Lapan kutno ya ke limpung jialang jong ke International Water Conclave da ke bapelaj ya ke Shillong Declaration ka kular bantre na ke benta ke lawe ke babha ya ki priu haki jaka lum. Bam Smai u Justice S. Vidyanathan kum u Chief Justice ka Meghalaya High Court. Lanang penyar ya ke jing tray kam jong ka Ayushman Bharat Scheme syadu kinong tray Asha bat Aganwadi. Bat ke Sarkar NDA balalam khmat da Nitish Kumar habihar kan haban mad ya ke jing ya tunjuk bor hayeng dor pa thauan na syai kasngi. Ti parlok kat tungi lapoi syakabakut jong kathuk khobor jungi menta ka chan miet hadu bagindaya syam yang bat phila syai kasngi kublei phi baro